Matalo fatu lo Samoa Entertainment TV mai pia le fo itula isi mai whaafonga. O le fausia o le maota o le fono mo sona ofisa i Savai, e le o se fuafuanga nei na amata il whai ngā malo fa o le fas. Sau no le whawhetalai o le maota, papali ili o ta eo maspa o se ata o lewa no fuafua talu mai, le lua fes fulvalu malangolango ina fo il whai ngā malo o iei nei, pe tai. O lana malanga isaina mai si whai pule to a lua o le maota, sa afe ai tala noanga le mta upulava lea. Ai o tulanga masani ai lava ini fono tanga wha atala noa fuafuanga alu alu mamau. Ai le ise tala mautu o le namata upu o iei nei. Ia mai a se singa ia le, i hu ka ko fa penga fengol me o ama. Al fa ka unga ia me nga le Leilua. Ka penga ui no ni me puki. Uso le miki swava ia ke mi ngei a. Yo bi nga mu me o ni kai mi. Ka penga ui no ka ko ia fua fo ia ka ko malo e ne ka penga. Me ia o fa nga I fo me se wa ia. Me ia ka ki a ne se nga malo la ko vai ka se nga ka le fa ki o me ka fa pe fa mo ia se ne ai ui nga ia o me nga se ko ka ko ui nga inga la lo ia. Ai ko ia ku mu ia sapte ka me uma le apru ole la malo o mo kalwanga ia mo kalwanga o mo filo ina. Ala ngā whainga whai Savai, o io ngā aikia, o sainga po o Samoa. No, ka ko leva. Leva fua ia mau ka o mai proposal na whai as ka ka le mere o ko miki Savai. Me a leva lo proposal ma ko le e fua a ver ka ko pa ke ki me pena. Ya, ma sa ave ko pa ke ki a ni ke mi ole ko fa so ka ko fans. Pe tasi le fono le pale, me neo lo doe pe ona sau noa papali, ma ta ape ai foi, mo le nei tau sanga. O le awhai kiri si masi ai lawa i le whale pui pui ta anu malala, ali e to tolu mai le tu maloa na lea ua tali I oe I molianga o le unwhale wha malosi ma awa ese mea tō tino se ainga. O le mta upule ai pe ona li ipotia mai el tātou so upul wha amsinonga mawalunga. E la tali se fulu fitu wa whele tau o loa na awa ese mai e iali mai le maota na sauwhanga i aile lato o sfainga. E au fi aile laptop ma telefoni tau ngata. Ai o loa tau ofisa ma masini wha a leo tele leo, I e tonga o mea ai malava ai o tupe sa ia I le fale. Pe a wha tupe na o loa uma, e silia le se fulu ono afe valu se lau. Wha ato e vala au nta upal to tolu le ile se fulu o februari lo ono wha, I lumo le wha amsino Justice Roma. Ua wha mautua lo I ai neile langolango Samoa le malienga o le COP2080 Dubai. Ile fonotanga malo la lange pe sa awaya ti el palmia fia mena o mimta afa mal minsta o fa natura malesi si o manga toi sulu Cedric Schuster masau no ai le fiongal palmia o feutana inga uma o fai swinga o le tau ile fono le COP28 walo I ai le langolango Samoa ile fia ngainga le ava se ai le fa o nga fossil fuel peta ai o le tulanga fo le na o ia ile malo palau e pe ona fola e lono ia fo I prestene Male prestene o le malo Colombia, ili fono a malo au whaatasi whaatau le tau, po le UN Climate Talks, mai ua langlangoina e atunu la itis fultasi ma malo te tele po kontineta e wha. O le whiangainga lea ili saunoangan minsta, ta ua ili ta ua, o le langolango a Samoa ono swinga whaatalano o whaia, ili whaase ese mai lea watunu mai li whaongaina o minerale, e eli mai manavol ele male aliti tai pe o le kasa o le swau makoale o lo fa moe ia fe o inga le sami o le ea malau ele ai o le tise mafu ai swing o le tau o ia nei mai taimi o nga osi ai na o loa o Samoa le sia tunu ue onga o na fianga mai swing o le tau I ona whanua lalo o le taimi nei watu sa ma le tolu 8% o le malo stau le tise fa fowina Samoa o le isi le atunu ul Pasifika o lo mawalunga lana wila maua mai le malo si fa fowina Peita ai ul wha moe le tunu ia o ante lo olua lima ua se lau pasene el malo si tau il tise wha fawina o lo maua mai le la sa Vili o le vai o le swau o le popo o taoto whale ui mala au. Ele I mautinola masa taimi e tau nu umaiai tino maliu o li e tolu lea na maliu mai Australia ina ua mule van na malanga ai mai le fale o le ainga sa ta whawai peitai. No so itua male awala so asela au mamu le ta male. Ai tu so le ono I tula mulmuliane fa to ama wa se tabale na mua tau nu watu yai o to engol fa na tu lo o ta fia pea a o fa ye so enga leo I Australia matalia I se taimi au mai ai I Samoa ta wole ai ngo lesio I la to mai fa le fa ele I fa mautu ina mai lava se aso e tau nu mai ai fa na
O le au malanga mai le tu malo Shandong I Saina. Sa tali malo ele mtanga adwenga. Wa onga ile solulu le vai sonei. Ile maoto anga nu I malifa. Masauno fa afeilo ia ile minista wa onga se Leilua nei le nganga fia fa so mai ia Samoa. Wana tu manga I fanua. Ale fo itunu o malanga mamau mai lava. O se fa ilongo le fa pa anga Saina ma Samoa yona tangata. Aina fa malu si au fo le minista ile au mai moa. Ia susulu atu le matango fio fatunga fa Saina. Io lato fatu malangona. Mai ole fa so mai anga I fanua ai o tu a Saina. E ala inga o yo inga whaatino o se wha mao ni inga leo le maro si anga sota inga Samoa masaina I le wha awo. Wha pa anga ma le anganga o le wha aloalo a o le loto le lei. Ni simta upo le whamsinonga pia na lipoti le Samoa Local News o le amatanga o le vai aso le ana tula ia ilunga le whamsinonga le tamaita ia seira malifa. O ia leo lo tu ua ia ilona ave e sea mai o se tino I tupe tasi te sima le 5 miliona tala. Ave ai o ia matanga ta whainga luenga le whalitupi o le ANC Etiopia. Ua i oe lea tamaita I o na morianga e tolu se lau tolu sifulu o le tu leo leo. A ia te ena isi morianga e lua sifulu ma lima. I le tō lau lau ino wha maumanga le tu leo lau I luma le wha amasinonga maulunga e wha apea. O ni nono ngā tupe wha fōlinga po fake loans. Sa wha tino ina mato e tala I tua. O le awala lea sa to e se ai nei tupe mai to tonu o le whalitupe. O le tausanga o mawae le ana lipoti a ile nei mata upu. E le whalitupe le ANC ti le matanga luenga o leo leo. E pei ona sauno I ailisu I komisina pali I mona lisa tia iketi. Ma wha solo mai ai lua susu enga le matanga luenga. E walu suru afesi tino I tupe na wa I mau le matanga luenga betai. Sa o tu lawa I le ova ma le miliona le au whai atoa. O wha tulanga mai le wha masinonga le aso suru walu I ulai o le tausang fau. E to e wala au ina ai mau le neimata upo I molianga e lua sulu lima o lo te ena I le atamaitai. Inisio talo le fina ngalo le moto le Senate o Amerika Samoa e whaatatia esel fausio sana whale mai fau mo le taiminei. E ui ina o le fina ngalo le kovana I fausia se whale mai fau Amerika Samoa. Ma ave ia ile whaataua I le soifua manuia o tangata I au nanga umai mana umia. Ele ngata ia tau ngofie ai mo le malo. Ai o le mafuta I peo ngase mau latou ainga. Ai o le fina ngalo le Senate e te taona muli le whaatuanga mai le pulenga o le komiti whaafoe o le whalemai ma insinia. Ia toe whaale leiva e ngamana o mia o le whalemai tuai o iei nei. Ma whaatotonga I masini whaona po nei. Ma ona au nanga mana o mia. Pe tai o le aso foraile nei, le aso valo te semanua o lo tolu. Lea e whaapa ia I le vaenga o le whalemai tuai o iei nei. E amatai ona whau le whalemai, mo mai tau nuu, ngase tinga ina, le emergency ma le ICU. E tala ese le whale sa whao ngai mai o le COVID, ai whau ane ai I ina le whale, mo le ER ma le ICU fo le LPJ whanga alu. Lau Samoa Entertainment TV, ma na tala mai Samoa le po I tula, wha o poponga, I le aso atayao, I le lofo le tua pa so I fuaia.